hanyuma tuze gukomeza ijambo ryacu ry'uyu munsi riri mu gitabo cya Yosuwa bice 24 umurongo waho wa 14. Yego. Ndagira ngo nze gusoma nari mvuze ngo Yosuwa ibice 24 cyangwa 24 ibice umurongo waho wa 14. Yosuwa 24 umurongo wa 14 biravuze ngo nuko noneho mwubaho Uwiteka umukorere mu by'ukuri mutaryarya kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, muje mukorera Uwiteka. Amen. Amen, amen. Ndaza ko kongera nsubiremo aya magambo yose ni menshi ntabwo ndi buyavuge ngo nyarangize. Hari amagambo menshi umuntu yovuga agafata igihe kirekire, ariko ndaza kongera nsubiremo hanyuma nze kubabwira akantu tuza kuvuga muri aya magambo. Reka nongere nsome ninkageraho ndaza kugasurinya kugira ngo nkababwire. Nubwo novuga byinshi ariko abantu baze gusigara kuri ako kamwe n'akajambo kagufi. Biravuze ngo nuko noneho mwubaho Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi. Naka nshaka kuvuga ngo kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi. Aka niko ndi buvuge, hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa muje mukorera Uwiteka. Amen. Amen, amen. Akoza kuvuga ntabwo ari izimana zo muri Egiputa, ndaza kuvuga kuri zino mana basogokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi. Hakurya ntabwo hari muri Egiputa kandi ntihari muri Kanani, cyari ikibaya cyari hagati, aha niho bari bari. Aha niho tuza kuganira umwanya mutoya tuza gufata cyangwa munini uko Imana iduha. Nongeye naje kuyegereza mwese aho muri hatandukanye. Aya materaniro mu by'ukuri ni amateraniro meza, ni amateraniro ahujije isi yose. Kuba rero mu by'ukuri Imana ari twe yashishije mu mesaje y'uyu munsi, Imana yo mu ijuru ishimwe. Amen, amen. Duciye bugufi cyane, turi bato kandi dushoboye, kandi mbese n'ibi tugiye kuvuga si uko twe twabirenze, tuza tubisitaraho buri munsi, ariko ijambo rirakomeza kutubwira ngo noneho tubikore neza duhindure. Yego. Rero nk'uko narivuze usomye aha mu gitabo cy'umukozi w'Imana Yosuwa, biza bivuga ko Yosuwa ari we mwanditsi w'iki gitabo. Nanone iki gitabo kigizwe n'ibice cyangwa amashapitire 28 cyangwa 28. Nanone kikagira amaverise cyangwa mirongo 660. Muri iki gitabo tubisangamo ibintu byinshi, ariko reka nse n'ukibakundisha igitabo cya Yosuwa mvugeho nk'ibintu 2 cyangwa 3 hano haruguru taraje hariya twasomye, kugira ngo abantu babashe gukunda iki gitabo n'ejo bundi uze ufata umwanya wumve ko ari igitabo wosoma ugikunde kuko naje ngikunda. Iki ni igitabo nkunda mu by'ukuri, nza ngisoma ngasura nkagisoma, kandi uko ngisomye nkagenda n'ibindi byinshi.
yego. yosuwa ari muri ba bagabo 12 batuwe gufata igihugu cy'i Kanani. Baragenda bagerayo. Yego. Bamaze kugerayo ngo barashika baratata, bari 12 murabizi, ngo bashike baratata bareba igihugu uko kimeze, ngo barasubira kandi baragaruka. Bageze mu ngando aho bari basize Abisiraheli, 10 muri bya 12 Yego. ngo bavuga amakuru y'incamugongo. Muri ibi bintu bavuze biza bitangaza. Reka mbabwiremo ikintu kimwe. Buriya ijisho ry'ubwoba bitangaza. Hari umugabo wigishije Bibiliya, umugabo w'umuzungu nari ngiye muri Kenya, aratubwira ngo hari ibintu bibiri bitoza mu mutima ngo icyarimwe. Aratubwira ngo ubwoba ngo no kwizera ngo kizoza icyarimwe mu mutima. Aratubwira ngo kimwe kiza kibisikiye. Yego. Ni ukuvuga iyo ubwoba buje, kwizera kuza kugenda. Kwizera kwaza, ubwoba bugahunga. Yego, yego. Abagabo bazarantangaza ngo barashise ngo babwira ingando. Barababwira ngo twari ko tureba ngo banyiri igihugu. Ngo twabitegereza ngo tukibona ngo tumeze nk'inzige ngo iruhande rwabo. None barasubira kandi batira amaso ya banyiri igihugu. Barasubira kandi baravuga ngo kandi nabo ngo niko bari ko batubona. Ayo ni amaso y'ubwoba. Yego, yego. Amaso y'ubwoba ari mu bintu byinshi. Amaso y'ubwoba niyo azatuma tutagera ku bintu byinshi twogeraho duciye mu kwizera. Amaso y'ubwoba niyo azatuma kenshi abantu basengera ibintu igihe kirekire, ariko kubera ko ubwoba bwaje, kwizera kwagiye, akaba ngo bidakunda. Yego. Noneho reka abo ngabo mbarekere gutyo, ibyabo si birebire. Ibyabo byanakomeje, nta sezerano ririmo. Ayayi. Noneho abagabo 2 basigaye, amazina yabo murayazi. Ibo ngo bakomeza abantu b'ingando, abantu bari aho mu ngando Abisiraheli. Yego. Bavuga ibintu bibiri. Ariko wenda ku mpamvu z'umwanya reka mvuge kimwe. Ngo baravuga ngo muhumure abo bantu babitegereje, turabareba neza. Tubegereye turabareba. Tubitegereje aravuga ngo babonye nta kibakingira. Yego, yego. Ati twitegereje tubarebye tuzengurutse hirya no hino tubitegereje, babonye nta kibakingira. Kibagira ikibakingira, nta nkingirizi bagira. Yongeraho akandi kajambo aravuga ngo kubera ko batagira inkingirizi, aravuga ngo tuzobarya nk'usi. Amen. Uriya umutsima uroroshe kurya. Iyo umuntu yashonje, ugataha washika mu rugo bakaba bakagira gutya, bamara bakaguha, uza ubona nako kameze nk'akadafite ikigakingi cyane. Aravuga ngo abo bantu ngo nta nkingirizi bagira. Hano biza bisobanura ibintu nka bingahe. Abantu batagira inkingirizi ni abantu batagira Imana. Yego. Uriya umuntu utagira Imana ntagira ikimukingi. Aba ku musozi, araha ku musozi, ntakingirizi, ntagira ikimukingiye, ntafite ikimukingiriza, ntafite icyo yambaye. Aravuga ngo kubera ko batagira ikibakingiye, aravuga ngo tuzobarya nk'usi. Yego. Kano kajambo, bano bagabo 2 mu buryo bw'umwuka baza basobanura ikindi kintu ngiye kuvuga.
aba bagabo babiri b'abatasi bazanye inkuru nziza mu buryo bw'umwuka baza basobanura ibindi bintu bibiri baza basobanura isezerano rya kera n'isezerano rishya yego isezerano rya kera n'irisha iyo tubisomye nibyo biza bitubwira amakuru yo mu ijuru bikadusobanurira tukahakumbura tutahazi yego yego umuntu akahakumbura umuntu akumva urukumbuzi ruramwishe ataragerayo noneho ushobora kandi kureba ukagira ngo aba bagabo babiri iri sezerano rya kera n'irisha ukagira ngo ibo bagezeyo kandi mu by'ukuri ibo baratase baragaruka kubera ko bibiri ijambo ry'imana ni akanwa k'imana y'imana yavuye mu irasi amen rero aba bagabo babiri b'abatasi nawe uzi ubiyegereza gusa abantu muri kino gihe kugira ngo n'ubushize narabivuze umukirisitu ntazatungwa n'akajambo ka niyinga ngo asubire azosoma kandi niyinga bahagurutse kuri bare ubu hateye ibintu mvuga kano kantu nubwo wenda atari ngombwa ariko hano hari abakozi b'imana bakunze ubu hateye ibintu bisa nk'ibyambaye umwuka kandi ntawurimo kuja mu materaniro ukabona abantu barahagurutse bagashyiramo senti ukaza ubona ko barabyina bakabyina ariko ukaza ureba wabacisha mu ijisho ukaza ubona barasa n'abari kumwe wacisha mu ijisho wareba neza ndetse ukaza ubona ko barashaka nko kuzobishira kuri YouTube ukabona barasa nkaho muzitegereze no kuri YouTube nyinshi za kino gihe uri kubona abantu basa nkaho bafite ariko ububyuse nyabwo ntabwo buba mu kiririmba ububyuse nyabwo buba mu ijambo ry'imana ugasoma imana hari hagakurikiraho igisirimba hagakurikiraho n'ibindi kubera ko bifite umusingi w'ijambo ry'imana aba nibo batasi babiri baza bagenda bagatata ijuru bakatugarurira amakuru bakatubwira ngo nitugera mu ijuru bakatubwira ngo bizomera gutya bizomera gutya bizomera gutya bizamera gutya amen imana ishimwe amen amen nanone reka wenda nsimbe nihute yosuwa niwe mugabo wenyine wari uhari muri ico gihe imana yaje kubikira mose iramubwira ngo yosuwa we umukozi wanje mose yarapfuye yego ntakiriho ubu yarapfuye ntawubyari yarapfuye ntawubyari imana ngo imara kumubikira nanone imuha inkoni iramubwira ngo akira n'iyi nkoni uyobore ubu bwoko bwanje uzabujane ubwambuse mu gihugu cy'Ikanani amen ndagira ngo mvuge kano kantu hanyuma nze gukomeza ku isomo ryacu ry'uyu munsi imana ishimwe amen amen haleluya haleluya imana mose amaze gukora ka kantu yakoze katanejeje imana imaze kumubwira ngo akubite arasubiriza imana iramubwira hari akajambo abantu baza basoma ariko bagasiga kandi imana iramubwira ngo kubera ko ugize gutya mose we kubera ko nakubwiye ngo ugire gutya ukagira uko bigenze igihugu uzokirangiza ariko tuzokigeramo ariko hari akajambo kaza kanezezaho imana yasize imana ntiyamubwiye imana ishimwe amen imana yaramubwiye ngo imana yaramubwiye ngo tuzogera i Kanani ariko ntiyavuga ngo tuzogera mu ijuru yego hari bibiliya nasomye yitwa ngo ni NIV irambwira ngo imana yaramubwiye ngo tuzogera hari i Kanani ariko iramubwira ngo uzogera mu ijuru nari ngiye kuvuga kano kajambo abantu bakunda gusa nkaho bitiranyaho i Kanani ntabwo ari mu ijuru yego Kanani kurya ntihari mu ijuru i Kanani ni iwacu mu masezerano mu Egiputa iyo bavuga muri Egiputa ni yiya mu buretwa mu gihugu cy'ibyaha mu gihugu cyo gukoreshwa ibyo umuntu adashaka
bya bindi Pawulo yavuze, aravuga ngo nifuza gukora ibyiza ngo ibibi ngo bikanyitanga imbere. Ni ukuvuga Yego. tuba tugifite, tuba tukiri mu buretwa dukoreshwa rimwe ibyo tudashaka. Ni ukuvuga i Kanani ni iwacu mu masezerano. Amen. Imana ishimwe. Ihimbaza. Iki gitabo ndagikunda bavandi. Igitabo ndagikunda cyane. Kiza kitwigisha amasomo menshi, ariko muri ayo masomo reka wenda mvugeho makeya nk'abiri cyangwa atatu. Iki gitabo mu masomo makuru tugisangamo kiza kitwigisha amahame, kiza cyigisha umukristo amahame yo Yego. gutsinda, Yego. yo gutsinda urugamba tubamo rwa buri munsi. Kabiri, nanone kandi kikatwigisha ngo iyo dutsinzwe, iyo dutsinzwe bitubera isomo ryo gutsinda ejo. Yego. Abakristo tuba mu buzima butsindwa none, ariko ejo budakwiriye gusubira gutsindwa. Yego. Icyagutsinze uyu munsi ejo nticyagombaga gusubira kugutsinda, ejo wagombaga kugitsinda. Gatatu, iki gitabo kiza kitwigisha umwuka uba ku musozi wa Pisiga. Uyu mwuka uba ku musozi wa Pisiga ni umwuka utuma dutura hafi y'amasezerano yacu, ariko ntituyageremo, ariko tukayavamo, tukayazungurukaho, ugatura hafi y'ibyo wifuza, ariko ntubashe kubigeraho. Uyu ni umwuka wa Pisiga, ni umwuka. Kitwigisha amasomo menshi, ariko reka wenda mbe ndekeye kuri aya. Twasomye rero ijambo ry'Imana. Twinjire wenda umwanya mutoya ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yosuwa. Yego. Ryatubwiye ngo nuko noneho ngo mwubahe Uwiteka, kandi ngo mumukorere mu by'ukuri ngo mutaryarya, kandi ngo mukureho za mana ba sogokuruza banyu basengeraga hakurya ya rwa ruzi, ndetse ngo no muri Egiputa, ngo muje mukorera Uwiteka. Amen. Abisiraheli bamaze kuva mu gihugu cya Egiputa, bagize intambara nyinshi murazizi, bariwe n'inzara, bararwaye, bagize ibibazo byinshi, ibyo sinja kubivuga. Ariko baraza bageze ku gihugu cy'i Kanani, binjira imiryango 9 n'igice, abaribo b'Akanani. Imiryango 2 n'igice basigara hakuno mu kibaya. Aha muri iki kibaya ntabwo hari Kanani, kandi ntihari muri Egiputa, hari mu kibaya cyo hagati. Buriya kakuriya tuba tuvuga hariya mu Kamombo twavuga ngo ni muco hagati. Impamvu baza bavuga ngo ni muco hagati, buriya si mu Minembwe, kandi si ku Ndondo, ndetse kuriya si no mu Mibunda. Noneho nyine ni muco hagati. Yego. Mu zindi ndimi ushobora kuvuga ngo niko muri aho hantu basigaye batuye muri ico kibaya, ubasha nko kuhita ko ari nko muri zone nete. Yego. Muri zone netere simva yamenye ko nohita nyine, ariko mu rurimi rwacu twovuga ko ari nko muco hagati. Twovuga ngo ni muco hagati, twovuga ngo ni ahantu hagati. Nabo imiryango 2 ngo isigaraho. Imaze gusigaraho, bahahuriye n'ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Sinzi wenda nimba muhaye munumva neza, ariko ndagira ngo twinjire muri kino kintu, turebe abakirisitu bagituye muco hagati batambutse cyangwa batagarutse inyuma. Yego. Hari aho ngira ngo ni umukozi w'Imana Yesaya wanditse, aravuga ngo nuko noneho ngo uwezwa ngo nakomeze yezwe, kandi aravuga ngo nanone n'uwandura ngo nakomeze yandure. Ariko jewe simvuga gutyo uyu munsi, ndavuga ngo twese dukomeze twezwe, n'abariko basubira inyuma bagaruke tugume twezwe tuje imbere. Amen.
bano bantu bagize intambara zigera muri zitatu cyangwa zine ngiye kuvuga bamaze gusigara hano muri kino cyo hagati hano hagati muri iyi zone nete. Intambara ya mbere bagize intambara zavaga muri Kanani, noneho n'izindi zavaga muri Egiputa, zose zaza zikabahuriraho. Yego. Izi ntambara mu buryo bw'umwuka ni izi natwe tuza turwana. Ubu dufite abantu benshi muri twe bitwa ko ari abakirisitu, ariko kandi ku rundi ruhande bakaba kandi basa nk'aho atari bo, ariko bahura n'abakirisitu bagashaka kwerekana ko ari bo. Nanone kandi basaba kugaruka muri iyi si yindi bagashaka kwerekana ko bagishaka gusa n'abanyanyegiputa. Izi ntambara bazibamo. Izi nizo ntambara iyi miryango ibiri yagiye igira. Ibo bari bafite ba nyina na ba se ndetse na ba se wabo bakabagira hakurya i Kanani, nanone bakagira abandi bantu hariya hakurya. Noneho bumvaga bakwiriye kuba abantu bo muri bino bihugu byombi. Yego. Sinzi wenda nimba bihaye byumvikana, Ko turakumva cyane. ariko ni uku niko bari bameze bagize intambara. Iyo tutamaramaje kugira intambara zibiri, tuza turwana intambara z'umwuka tukarwana n'iz'umubiri. Iz'umubiri ziba zishaka kutwerekanisha ko tukiri abo mu mubiri, nanone iz'umwuka ziba zishaka kugira ngo duse n'abariya b'umwuka kandi tutari bo. Ni ukuvuga tuba turi abantu bari aho hagati, baza basa n'aho bageze. Iyo bageze hano muri Egiputa mu banyegiputa tugasa nabo, wagera hano hakurya mu b'i Kanani nabwo tukongera tugasa nabo. Imana itubabarire. Ikintu cya kabiri aba bantu bagize, aba bantu ngo bari imvange, bari bavanze. Yego. Muri uku kuvanga kwabo bari bavanze, bari bafite impu, bari bafashe impu zombi. Nanone bakaba abanyakanani, nanone bagaswa kandi bakaba abanyegiputa, abantu bo hakurya. Yego. Nicyo cyatumye Yosuwa yandika rino jambo. Aravuga ngo nuko noneho bavandimwe, inshuti, nuko noneho ngo mubaho Uwiteka, Yego. kandi noneho ngo mumukorere mukuyemo uburyarya. Nagaragaje gushaka akasobanuro k'ijambo uburyarya, sinakabona neza, ariko usanga ari ukwerekana uruhande umuntu ashobora kuba atarimo. Uburyarya ni ikintu ushobora kubwira umuntu ukamwereka ko uhaye umusapotinga mu byo arimo, kandi mu rundi ruhande uhaye umuseka, cyangwa uhaye umwereka ko muri kumwe, mu rundi ruhande mutari kumwe. Yosuwa rero arandika aravuga ngo nuko ngo mubaho Uwiteka kandi ngo mumukorere mukuyemo uburyarya. Yego. Kandi ngo mukureho za mana ngo basogokuruza basengaga bakiri hariya muri zone netere hariya muco hagati, muzikureho. Noneho ngo mukorere Uwiteka. Amen. Bavandimwe inshuti, ndagira ngo uvuge kano kantu. Iyi si twebwe dutuye ino hakurya muri Amerika n'abandi batuye hano, ni ahantu jewe mpamaze igihe gito, ariko ni ahantu abantu badatekereza Imana ngo bayitekereze ko yoba ari iya mbere mu buzima ngo ibindi bize nyuma. Ni ahantu abantu batekereza ko, ndibuka ejo bundi umuyobozi wacu araswa uyu dufite ubu nyine, baramaje ngo se uratekereza ko byagenze gute? Avuga ibintu aravuga ngo aratekereza ko ari amahirwe ngo yagize. Icya kabiri aravuga ngo cangwe ngo ari Imana.
Mhm. ariko icya mbere yavuze ko ari amahirwe, yagize amahirwe arakira. Imana iza ari iyindi ya kabiri. Yego. Ni ukuvuga mu by'ukuri iyo muri ibi bihugu, sorry nari ngiye gusimba, muri bino bihugu tubamo cyangwa muri ubu buzima dutuyemo, birababaje kuba umuntu atokorera isi ngo uhitemo uvuge ngo noneho ngiye kuyikorera, uje mu by'abandi barimo nabo. Kandi Abantu irahari. batuye hano muri Amerika murabizi ko uza usanga umugabo n'uwundi mugabo babana akakubwira ngo uyu ni umugore wanjye, bombi ari abagabo. ugasanga umukobwa n'uwundi mukobwa babana akakubwira ngo jewe uyu ni umugore wanjye, kandi wareba bombi ukabona ari abagore. N'ibindi byo kwishimisha bikomeye Cyane. umuntu akaba atarabikoze, umuntu akihisha mu bukirisitu, ukaza ubyinira hano kuri umukirisitu, ukagaruka ukabyinira hano. Mureke tumese kamwe, Mana tubabarire. tumese kamwe, tuvuge tuti mu by'ukuri aka kajambo Yosuwa yanditse aravuga ngo nuko noneho ngo mwubahe Uwiteka kandi mu by'ukuri ngo mumukorere mukuyemo uburyarya. Yego. Mureke dukorere Uwiteka dukuyemo uburyarya. Imana yigeze guhamagara Yosuwa mu gitabo ciwe, iramubwira ngo yewe Yosuwa, genda ushake umugore w'amaraya, ngo kandi numara kumushaka ngo mubyara n'abana ngo bibinyendaro bibibyarirana. Yego. Ibyo byari bisobanuye iki? Imirimo yose tuhaye dukora tuvanga, ibibyarirano ni ubucafu, si myiza, ntaho izoba. Vangure umusanga umukirisitu agatanga icya cumi, agakora imirimo yose isanzwe, ariko akagira akantu ako kantu tugakuremo kareke gutoba ibyiza tuhaye dukora. Yego. Tuvangure abakirisitu nyabakirisitu. Bibiliya yarambuye mfaye nsoma kuri abo bana, namwe muzosomere mu gice cya mbere cya Yosuwa, iza kivuga abana batatu, ikavuga ngo uwa mbere yitwaga gutya, isobanuro. Uwa kabiri, uwa nyuma azavuga ngo uwa nyuma simba nibuka izina rye, ariko biza bivuga ngo nta mbabazi nzosubira kugira. Nshuti bavandimwe, ntabwo ibi mbaye mbivuga, ntawe mbaye mbwira, kudabibwira twebwe twese naje ndimo. Mureke dukorere Uwiteka mu by'ukuri, dukuye mu buryarya. Biza bivuga ngo uwumvise byinshi azobazwa byinshi. Amategeko y'Imana ntay'igihugu. Iyo ugiye mu gihugu runaka ugasanga hari amategeko, ukagira iryo unyereraho, riza riguhamya kandi utarizi. Yego. Ariko iby'Imana byo biza bivuga ngo ibyo umuntu atarazi, ubu nimba tutazi ibintu wenda tutazi, tituzobibazwa ngo ni cya, ariko ibyo twamenye tubyirinde. Cyane. Ibyo twamenye tubyirinde. Ikindi kintu bari bafite cya gatatu, aba bantu ngo bagiraga ubwenegihugu bubiri, bakaba kenshi bakaba abanyegiputa, ariko kandi bagasohoka kandi bakaba n'abanyakanani. Bahura n'abanyakanani ngo bakamera nk'abanyakanani, bahura nanone n'abanyegiputa ngo bagasa nabo. Ibi ngibi byari bisobanuye iki? Mu buryo busanzwe, umuntu agira insifo zibiri. Yego. Niho ngira ngo ni Pawulo wanditse, aravuga ngo noneho ngo imirimo ya kamere ngo iragaragara n'iyi,
ngo kandi ngo ibyo umwuka akunda ibyo ngo nibyo kamere yanga. Ni ukuvuga umuntu atuyemo kamere nanone agaturwamwo n'Imana cyangwa n'umwuka. Ni ukuvuga kimwe iyo gikontoroye umuntu ikindi kiragenda. Icyo nshatse kuvuga hano ni igiki? Hari ahantu Yohana ari hariya ku karwa k'Ipatimo yanditse amagambo yandikira itorero ry'i Laodiseya, arababwira ngo nawe watorero ngo kubera ko udashushe ngo kandi ntukonje ukaba waragumye kuba hagati ukaba akazuyazi ngo iyaba wari ukonje nta kibazo wogize, iyaba wari ushushe nabwo nta kibazo wogize, batari ko kubera ko uri akazuyazi uheze hagati. Biravuga ngo nzakuruka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Abantu bafite cyangwa bafashe aba bantu bari barasigaye muco hagati, ntibamaramaza ngo bajabuke cyangwa ngo basubireyo, bakomeza gufata izi mpu zombi. Bibiliya yavuze ngo sibyo, yavuze ngo dushuhe cyangwa dukonje, ariko tureke gufata kombi. Hari akanyamaswa kamwe mwese murakazi kitwa ngo na ese kitwa gute ka kantu? Ni aka kanyamaswa kaza gasa ngo naho kageze. Iyo kageze ahantu ngo kagasa naho kasubira kandi guhindura, kaje ahantu hari ikintu cera kagasa n'ikintu cera, kaje ahantu hari ikintu c'umukara kakaba umukara. Imana ngo ikangira cyangwa kangirwa ico kintu ko gahindura amabara. Ijambo ry'Imana ko riratubwira uyu munsi ngo mureke dushuhe, tureke ubwenegihugu bubiri, tureke gukorera abami bose, tube abakristo. Yemwe birababaje, numva hari abantu baza bazinduka hano kare cyane bakazinduka bagasenga. Hari igihe bazarambwira bakavuga ngo naje ngo nimbe kuvuga ukoka. Ubushize yarambwiye ngo naje ngo nimbe kuvuga, nari ntwaye imodoka ndi mu muhanda, nambwira ngo sinavuze nyine ndicecekera, ariko ndamwumva yari ari kumwe n'abandi bagasenga. Imana ibamugisha. Bariya abantu bazabagira neza, ariko tubikorane kwera kw'Imana, tubikorane kwera kw'Imana ibyiza. Akantu ka nyuma ngiye gusorezaho, bano bantu bagira ibintu byinshi bibi, ariko hari aho Pawulo yanditse aravuga ngo umuntu wese ngo iyo ari muri Kristo Yesu ngo abahindutse icyaremwe gishya. Imana ishimwe. Amen. Duhinduke icyaremwe gishya, duhinduke ibikoresho by'Imana bizima, duhinduke abakozi b'Imana bari ku rugero rwiza. Hari akantu nasomye ubushize karambwira ngo twebwe ngo turi ibarwa. Ibarwa ni urwandiko ngo kandi ngo rusomwa n'abantu bose. Yego. Ndimo kwibaza kavuga ngo muri bino bihugu dutuyemo, kibaza abakristo batuyemo twagiye tuzana, ukamureba ukavuga ngo ese azahindukira abantu bagasoma iki, yasora guhindukira abantu bagasoma iki, bavuga abantu bazabasoma. Iyo agenze, iyo ateye intambwe, iyo uteye intambwe, iyo uvuze aho ukorera, aho uba, uzuhindukira abantu bagasoma gute muvande? Uzuvuga abantu bagasoma iki?
mureke tuba urwandiko buriya kuvuga ubutumwa si ukumpaye ngira kuvuga ubutumwa ni imbuto nziza z'aho dutuye aho dutuye twavuga ubutumwa tutavuze hari abantu batazi gusoma no kwandika ndetse batazi kuvuga nk'uko kwanje ariko bakavuga ubutumwa kurusha uko tuhaye tubikora kuvuga ubutumwa no kwerera imbuto abataramenya Imana aho utuye aho uza wirirwa aho uza ukorera mu by'ukuri apana umuntu kugira ishusho zibiri ngo bantu bereke nugera muri bantu bereke kumeze gutya nugera muri bariya bandi nabo muse oya ijambo ry'Imana ryabyanze yavuze ngo nuko noneho ngo mwubahe Uwiteka kandi ngo mumukore mu by'ukuri noneho ngo mutaryarye kandi ziriya mana ziriya z'umuco hagati hariya ziriya zari zaravuye muri Egiputa zikureho biravuga ngo noneho ngo mwubahe Uwiteka nshuti bavandimwe simfite amagambo menshi uyu munsi ariko ndasaba Imana ibi mpaye mvuga ntabwo byoroshye kuri twese ariko bangure tuve hagati mu rungabagabo rero intambwe tumaramaze tuzi imbere biragoye ntibyoroshe ariko Imana izodushoboza Imana zidushoboza byavuze ngo nuko ngo umuntu wese we ari muri Kristo Yesu abahirwe icyaremwe gisha iyo umuntu yabaye icyaremwe gisha aza yirinda gusubira mu bya mbere yari arimo bishaje noneho agakomeza kuba musha agakomeza kugenda intambwe agasha imbere Imana ibamvera umugisha Imana ibagirire neza ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze ku bwa Yesu turaguhimbaje Uwiteka nyir'ibihe